Ibe tingchua ilung ta pen mena na maigu Marasam News kadai reinsa Zeme kona pumwangai dale. Manipur Chief Minister Nongthombam Biren Singh na lokroi kuno Manipur Legislative Assembly election tingumjang najakai kuno Hengang Assembly constituency seat kena Bharatiya Janata Party ticket teluze Pamnyumpe Assembly election ga ngamgai dale. Hengang Assembly constituency seat ke voter changhim roket hamnyu rescue srokpa mege Chief Minister N Biren Singh na vote changkai me dai haite set kro me dai vote ngauze in samraka ngepe Congress ticket telu sapepe P Sarat Chandradu voter set haino rex no ketne in ngamni de leize Election Commissioner of India na Zinai Gizin Keuze kro bama ge sale chige Manipur Chief Minister N Biren Singh na saje pagu party Bharatiya Janata Party ne wanglai reve Manipur government form te gu leizai kada ba party streme panugu party nai maning kansamba puniba roluze government form te gu lekane National People's Party NPP du ak panugu government ge ten sam lak leize sale jai Chief Minister N Biren Singh na saje pagu party Bharatiya Janata Party ne government ka chibe form teuze Manipur ke Armed Force Special Power Act APSPA spy hang de jai reje chibe pebelu tura te gu leizai unemployment Manipur state ke lui bome punuita bam hanga zabam hange punuhi poteuze bam rang teluga gu leize sale Naga People's Fort NPF party na lokroi kuna Manipur Legislative Assembly election tingkumchang najang kai kana ge ngamchi chakje Assembly constituency seat kuchum Ukhrul district na Kamjong district ya ngamgai dele aime Assembly constituency seat kuchum je dai kuchum Puniat Assembly constituency dai ma dai Ukhrul Assembly constituency nai dai ming Chingai Assembly constituency ge NPF Naga People's Fort party na ngamchi chakje ngamgai dele Naga People's Fort NPF teke teluze sap candidate Laisio ke sina hadai ko chum Puniat Assembly seat ke bot changkroket hasruk hadai ko nona ngamni dele zai hadai madai Ukhrul Assembly constituency ke NPF teke teluze sapepe Ram Moiwana bot changkroming ham ngi ja ko chumna ngamni dele zai nalang beteze hadai ming Chingai Assembly constituency ke Naga People's Fort NPF teke teluze sapepe Kasim Vasumne bot changkro ko na hate set hindros nona ngamni dele Nagaland government ne Zinai Gizin Keuze kro bama ge saze punuina power purchase agreement mi peze loibe haswin samge betate teuga be Hello Energetic Private Limited independent power producing company Hyderabad ka bambe company taigene Nagaland state ke railang beteuze greenfield solar power project plan Dimapur ge tleuchur hang teuga ne leize sale Meghalaya Home Minister Lekman Rembuine Zinai Gizin Keuze kro bama ge saze Henry Trip National Liberation Council Meghalaya government du gizabam bai kya nai government pisto te sebe te wangra dedam gai bembe government nai Henry Trip National Liberation Council apo wogna ka ke sampo ga pe hange retired IAS officer patap nge tu changdi be Peter S Dekhardu interlocutors government nai Henry Trip National Liberation Council bai kya ka ke sampong ru be hang klangai dele Zinai Gizin Keuze kro bama ge nai kum tingkum chang na jang kai kana Uttar Pradesh Goa Manipur Uttarakhand nai Punjab Assembly election tingkum chang na jang kai kana election result chimi ga nei mahange rangnya ga dele Uttar Pradesh Legislative Assembly election sit hamadai ja kuchum roge Bharatiya Janata Party ne sit haina ringe minge majority ngo jana ka ge Uttar Pradesh ka government form te gudele jige Samajwadi Party ne sit haket kroket ngolei zai Adal Party ne sit kro na Rashtriya Lok Dal Party ne sit set Nisat Party ne sit sana Suhaldev Bharatiya Samaj Party ne sit Sarok Indian National Congress ne sit kana BSP Bahujan Samaj Party ne sit ket jai kada ba party kacham ne sit kana ngo gadele Zai Punjab Assembly election tingkum chang na jang kai kana ge assembly seat haket krosna roge Aam Aadmi Party ne rescue kana ngo jana ka ge Punjab ka government ke chibe form te gu dele zai Indian National Congress ne seat kroti sen ngo le zai Simro Mani Akhali Dal ne sikchum Bharatiya Janata Party ne seat kana zai kada ba party kacham ne seat kana ngo gai dele Zai Uttarakhand Assembly election tingkum chang na jang kai kana ge assembly seat rex na roge Bharatiya Janata Party ne daisna ngo jana ka ge Uttarakhand ga government ke chibet form te gudele zai Indian National Congress ne seat cross ko ngo le zai kada ba party kacham ne seat madai ngo le je sale
Goa Assembly election tingkum jang nazang kai kana ge sit hadai roge Bharatiya Janata Party ne sit kai majority ngoze Goa ge government form te gudale zai Indian National Congress ne sit cricket Aam Aadmi Party ne sit kana zai Maharashtra Wadi Garom Tak Party ne sit kana zai Goa Forwards Party ne sit aken ngodale Lok kana Manipur Legislative Assembly election tingkum jang nazang kai kana ge assembly sit reacts roge Bharatiya Janata Party BJP ne sit himre kana majority ngoze na Manipur ge BJP government ne kachibe pongrai godale sige National People's Party NPP ne sit sana NPF Naga People's Fort ne sit minge Indian National Congress ne sit minge Janata Dal United ne sit sarok Independent ne sit kachum zai Kuki People's Alliance ne sit kana Ministry of Health and Family Welfare zai National Vaccination Drive Marasam pogabe sai suize India kadai ke COVID-19 rehu relang bados na pakna bados COVID seal na COVID tin kapka ni mriak palana tuze Kroha ke reaks na skui lag reaks rok skui sang reaks skui zakana hais na reaks skui mdu kapka ne lei sale Zai zinaik zin keuze kre bama ge India kadai ke COVID-19 rehu relang bados na pakna bados COVID seal na COVID tin kapka ni mriak palana tuze lag kru medai sang reaks na medai hait sum hadai ka na mdu kapka ne lei Union Health Ministry na pogo tweeters ka tweet te ga dele Ai gina na mai gu Marasam news ka loi ga dele pi guys ang kingani malay indu to dele